vaše kraljevsko visočanstvo sa svojim suprugom, visoko prosvećeni brate, prosvećena braćo arhijereji, časni oci, drage sele, drage sestre, kola srpskih sestara sa svih strana sveta koje ste se ovde sabrale, drage u Hristu sestre. Ja vam najpre prenosim molitve i blagoslove, a istovremeno i zahvalnost svih arhijereja našeg Svetog arhijerejskog sabora i istovremeno zajedno sa svim saborskim ocima prizivam blagoslov Božiji na sve vas. Naravno da je neizmjerna radost i posebna čast za mene večeras što sam jedan od vas, što sam zajedno sa vama, i to zbog veoma posebnog razloga, zbog posebnog povoda, a to je proslava jubileja 120 godina postojanja kola srpskih sestara. Ovaj jubilej sam po sebi je dovoljno rečit i on nam svedoči o tradiciji društvenog angažmana i misije pravoslavnih Srpkinja. Jedna od prvih žena u misiji crkve, ili možemo reći prva, velikim slovom, žena po kojoj svaka žena dobija svoje dostojanstvo, svoju neprolaznu vrednost, jeste presveta Bogorodica. Na svetotajinski način, umu nedostupan, ali srcu i tekako razumljiv, presveta Bogorodica je postala mesto, postala je prostor, lični prostor kroz koji se Bog javio nama na zemlji, došao radi nas i radi našega spasenja. I u najširem mogućem smislu te reči mogli bismo da kažemo da presveta Bogorodica, pored te suštinske tajne da je ona Bogorodica, ona je pokazala i svoj društveni angažman, jer zapravo Bog je došao među nas zbog ljudi, zbog zajednice, ako hoćete, zbog društva. Ali ne samo presveta Bogorodica, koja je časnija od Hirovima i slavnija od Serafima i koja je pokroviteljica svih ljudi i žena i muškaraca, nego i druge žene, ili žena kao takva, ljubavnim, Božjom pomislom njegovim, dobila je svoje posebno mesto u istoriji ljudskog roda. Naime, Bog je došao, postradao, umro, ali i vaskrsao. I dok je hodio zemljom, mnogi koji su bili uz njega i koji su svojim očima gledali njegovo lice, slušali šta on govori, gledali šta čini, u momentima iskušenja, to jest u momentima opasnosti, razbežali su se, ostavili su onoga kojeg su trebali da svedoče i da propovedaju čitavom svetu.
ali ti mnogi bili su muškarci. Međutim, ipak bilo i onih koji upravo nadahnuti presvetom Bogorodicom i vođeni njom i vođeni svojom verom, nikada ni jednog trenutka, čak i kada su bile najveće opasnosti, nisu ostavili Gospoda. To su bile upravo žene i pod krstom, i zato uopšte nije slučajno što kada je Gospod vaskrsao i kada su opet vođene ljubavlju i verom žene došle da pomažu njegovo telo i kada su zatekle prazan grob, javio im se anđeo koji je najlepše oslikan u Mileševi i rekao: nije ovde, ustao je, ne bojte se. A onda poslao žene je poslao, žene milonosice, da budu apostoli apostolima, da budu apostoli onima koji su istinu o Hristu raspetom i vaskrslom posvedočili pred čitavim svetom. I samo ova dva momenta, a mogli bismo da ređamo čitavu neprirodnu brojanicu takvih momenata, sve do sutra pokazuje kako Gospod, naš Spasitelj, gleda žene i kakvo one mesto imaju u njegovoj ljubavi i u njegovom promislu. Ali Gospod je prisutan među nama i bit će prisutan do kraja sveta i veka u svome telu, u svojoj crkvi. I sve ono što jeste njegovo, jeste crkveno, to jeste naše. Tako da, bilo koja vrsta dodavanja na mesto žena i žene u crkvi, a samim tim i u svetu, bilo bi devalvacija ako bismo pokušali da objašnjavamo. To da su žene milonosice, da su apostolima, do danas jeste tako. I kroz vekove žene su vođene verom i ljubavlju, vođene srcem, bez mnogo račundžišskog pristupa onome što čine, uvek uz Hrista i u crkvi njegovoj spremne pre svega da po primjeru Bogorodice služe za kolo srpskih sestara u našem narodu od samoga nastanka kola srpskih sestara, kao zajednice, kao društva, kao kola žena, s punim pravom se može reći da su sestre iz kola srpskih sestara mironosice. Mironosice s jedne strane svojim odnosom prema Hristu i crkvi njegovoj, a s druge strane prema bližnjima svojom spremnošću da bez obzira na spoljašnje opasnosti i prepreke, upravo verom rušeći svaku prepreku, uvek budu uz Hrista i u svakog čoveka kojem je potrebna podrška, ljubav, briga i pažnja. Zato ne treba da nas čudi što je i u najtežim vremenima i u našem narodu, ali i u drugim pravoslavnim narodima širom vaseljene, vera pravoslavna ne samo sačuvana u najtežim vremenima kroz koja su ti narodi prolazili i kroz koja je prolazila crkva, nego blagodareći ženama, mironosicama u našem narodu, sestrama iz kola srpskih sestara,
vera pravoslavna je davala i daje i davaće najlepše plodove i učinit će darova Duha Svetoga vidljivim i u našem vremenu. Moja je želja da upravo iz zahvalnosti prema ljubavi sestara kola srpskih sestara u ime naše crkve molim se i na svaki način podržim da i dalje razgorevate revnost za veru, da činite dostojanstvo žene vidljivim i onome ko hoće da vidi i onome ko neće da vidi. Dostojanstvo onako kako je Gospod ustanovio. I naravno da svojim trudom pomognete i svima nama i svakom društvu i prostoru u kojem živite, da uzdižući dostojanstvo žene ne samo umanji se, nego prestane na svaki način nasilje nad ženama, ali i nasilje nad svakom dušom živom. Jer to je iskustvo crkve, to je vera naša, to je tako bilo i jeste, bez obzira na to kako bi neko možda iz neznanja, možda i u dobroj nameri, a ponekad i pokrenut nekakvim drugačijim motivima, hteo da pokaže kako crkva ne prepoznaje vrednost žene i kako je umanjuje. Ima li većeg dostojanstva u ženi koja je Bogorodica, kroz koju je svaka žena proslavljena? Ima li većeg dostojanstva biti časniji od hiruvima i slavniji od serafima? Značaj udruženja žena Srpkinja je još krajem 19. veka prepoznala i čuvena Britanka Paulina Adelina Irbi, poznata kao Miss Irbi, koja je najbliže sarađivala sa dobrotvornom zadrugom Srpkinja, prethodnicom kola srpskih sestara u Sarajevu. U to vreme u fokusu Srpkinja je bilo obrazovanje devojčica, vaspitavanje devojčica. U fokusu je bila škola, u vezi sa čim posebnu zahvalnost i poštu treba odati perjanicama prosvete 19. veka, Staki Skenderovoj, Katarini Milovuk i drugim Srpkinjama. Svako društvo u svakom vremenu, hrišćanin i hrišćanka, preobražavaju vlastitim delima, to je svojim ličnim životom, iz kojih isijava ljubav Hristova i ljubav prema Hristu. Samo vaše delovanje, drage sestre, jeste upravo ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima. A to je ispunjavanje zapovesti Božije, ispunjavanje onoga na što nas Bog poziva, samim tim najbolja moguća afirmacija i realizovanje nas kao ljudi. Čak i u samom nazivu kolo srpskih sestara, kolo svedoči upravo tu zapovest Hristovu na delu. Kolo podrazumeva drugog. Ne postoji kolo u kojem igra samo jedan kolo, podrazumeva zajednicu. Ni crkve, na isti način, ni kola nema bez zajednice i saglasja, što opet podrazumeva da je logično i ispravno, da smo ličnosti koje drugačije često razmišljaju, ali da smo pozvani da bez obzira što smo drugačije razmišljamo, da budemo jedno, da budemo zajednica, a ne da ono što su nam razlike postanu suprotnosti koje nas
razdvajaju. Hvala vam što svedočite svojom službom istinu crkve u našem vremenu i svako u društvu u kojem živi. Neka Gospod sve ukrepi, blagoslovi i učini da i dalje umnožavamo dela ljubavi u ovome svetu koja su nasušna potreba. Čestitam jubilej i da ste svi blagosloveni. Pozivam direktora Ruskog doma, gospodina Jevgenija Baranova, da nam se obrati. Dobro večer svima, dobro večer vaše presvešćenstvo. Časni oci, vladiki, dragi prijatelji, braćo i sestra, čast nam kao Ruskom domu i našim saradnicima da vas vidim pod našim krovom. Hvala vam što ste došli, srećan vam rođendan. I htio bih samo da kažem da danas je dupli rođendan polosrpskih sestara i rođendan, 155. rođendan cara Nikolaja II. Ramana od prvog dana postojanja Ruski dom nosi ime cara Nikolaja II. Dobro nam došli još jednom, Bog da vas čuva. A sada pozivamo gospođu Senku Durutović, predsedavajuću Sabora Kola srpskih sestara, da nam se obrati. Vaše svetosti, visoko preosvećeni mitropolite, preosvećena gospodo arhijereji, časni oci, vaše kraljevstvo, akademici, profesori Beogradskog univerziteta, gradonačelnici i predstavnici lokalnih vlasti, dragi dobrotvori, drage mi pokolusne sestre, hrišćanska gospodo. U ime Sabora Kola srpskih sestara svih srpskih zemalja i dijaspore, dobrodošli i hvala vam što ste danas sa nama u ovoj jubilarnoj svečanosti povodom 120 godina osnivanja Kola srpskih sestara i 150 godina od rođenja Nadežde Petrović. Naša današnja svečanost je samo mali dug prema našim heroinama i prethodnicama prošlih vremena, a zalog i amanet za budućnost naše djece i naših naslednica. Sa zakletvom još koja potiče od Nadežde Petrović, zakunimo se da ćemo čuvati društvo u njegove patriotske svrhe, sve dok jedna Srpkinja postoji. Hvala vam još jednom i na Bogaja ljeta. A sada pozivamo uvaženog gosta i prijatelja Kola, akademika Matiju Bećkovića, da nam se obrati. Vaša svetosti, vaša kraljevska visočanstva, mitropoliti, episkopi, oci, monasi,
monahinje, u sestre u monačkom obrazu. Časnice kola srpskih sestara, gradonačelnici, čelnici gradova i kola srpskih sestara širom srpskih zemalja. Sestre i braćo, u porotne dane srpskog naroda, u navečerje svetog pravednoga Jova i prenosa gostiju Svetoga Save, obeležavamo 120. rođendan kola srpskih sestara u toplom ruskom domu u Beogradu. Ovo žensko, dobrovoljno, građansko, srpsko, humanitarno društvo osnovano je na Gospodin dan 1903. godine na Kolarčevom Narodnom univerzitetu, kada je slavna slikarka, Rastkova sestra, neumrla srpska heroina Nadežda Petrović izgovorila ove svete reči koje smo već čuli. Ponovimo i posle 120 godina da ćemo ostati verni ovoj Nadežinoj zakletvi. Društvo je osnovano u vreme biblijskog stradanja srpskog naroda u neoslobođenim krajevima, a to stradanje pred očima celoga sveta traje do današnjeg dana na Kosovu, pa i ponegde gde ga ranije nije bilo. Kao što su tada sve nade polagane u pomoć slobodne Srbije, ljubav i milošću kola srpskih sestara, tako i sada, kad ni Srbija još slobodna nije, da kolo srpskih sestara vrati otetu imovinu i mesto i ulogu koju zaslužuje. Bravo, bravo. Srpski narod je narod skupe sudbine. Kako tu sudbinu razumeti sem onako kako je objasnio Fjodor Dostojevski? Čovjek se raduje padu pravednika i njegovoj sramoti. Reči kolo i sestra i kolo sestara i kolo srpskih sestara kazuju i ko su, i šta su, i čime se bave. Ime je sudbina i nije čudo što se za kršteno ime kola srpskih sestara odlučio baš Branislav Nušić. Sestra je sveta reč srpskog jezika u narodu u kojem je sloboda mnoge heroje rodila, a izdaja ubila. Nema slučaja da je sestra izdala brata. Nisu li po narodnom verovanju i kukavice sestre Lazare? Nije li koliko juče jedna sestica, učenica škole Vladislav Ribikar, rizikujući svoj život, utrčala u drugu učionicu da spasi svog brata? Nemoguće je u kratkoj pozornoj reči kojom ste počestovali sažeti opširnu istoriju kola srpskih sestara, a ipak se i u onoj najkraćoj mora spomenuti sestra Telta Ivanić, koja je kolu presedavala sve do dve zagrade,
jedne 1942. od okupatora i druge 1945. od oslobodilaca, kada je ova znamenita žena bila zlostavljana i hapšena, a imovina kola srpskih sestara konfiskovana. Pokroviteljka kola srpskih sestara bila je kraljica Marija Karađorđević. Njeni dobrotvori bili su patrijarh Dimitrije i patrijarh Varnava, a dalodavci Ledi Padut, Mihajlo Pupin, Đorđe Vajfert. Da spomenemo one najčuvenije. Glasilo kola zvalo se Vardar. U njemu je budući kralj Aleksandar kao kadet Pašarskog puka u Petrogradu objavio svoj prevod pesme o Sokolu Maksima Gorkog, navešćujući slobodu svom narodu. Kada je 90. godina dozvoljen i obnovljen rad kola srpskih sestara, bio sam na prvoj skupštini koja je održana u ateljeu 212 u Beogradu. Kada je voditeljka pozdravljala prisutne delegacije i među njima predstavnice kola srpskih sestara iz Kumanova, na pomen Kumanova svi su ustali i pozdravili ovacijama. Tada sam se setio one čuvene anegdote, kad je kralj Aleksandar po stvaranju Jugoslavije posetio manastir Krku u Dalmaciji i upitao igumana ima li neku želju koju bi kralj mogao da mu ispuni. Na to je iguman odgovorio: Vaše veličanstvo, vi ste sve naše želje ispunili na Kumanovu. Vršeći dužnost nesmenjivu, sestrinsku, rodoljubivu i čovekoljubivu, kolo srpskih sestara negovalo je ranjenike, tešilo uznike, smeštalo beskućnike, pomagalo nevoljnike, pridruživalo se stranim misijama, povezivalo sa međunarodnim organizacijama i njihovim programima. Istorija dokazuje da kosovski car Lazar nije bio car, nego knez, ali ne poriče da je kneževa supruga Milica, sestra Devetjugovića, bila carica i da je tako oslovljavao i sam knez. Eto toliko kolu srpskih sestara, o kolu srpskih sestara i mestu sestara i žena u carstvu srpske vere i poezije. Ali ja neću otići sa ovoga mesta da svoju reč ne završim onako kako su kroz vekove naši preci završavali svoje govore. Živeo kralj! Živeo!